Siyabingelelana namhla kuseni kulokhu kusokuhle kangaka ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Sihlobo ezithandekayo, siyajabula ukuvuka siphilile, sizobuthana enyaweni zenkosi. Yebo, ethebulini esilendlalelwe nguThixo ukuthi sidle ukudla komphefumulo okuyilizwi likaThixo. Sihlobo zami, sibonga uThixo ngelizwi asiphelona ngelanga langolesihlanu, lapho uThixo asithembise khona ukusinika izicelo zethu. Ake lizwe ngamafitshane lokhu inkosi yasenzela khona ezindaweni ezijiyeneyo ngenkonzo yangolwesihlanu ntambama. Limbiko ngesesisayitholile manje, uma zikhona ezinye ziyabe zingezelelwa njalo. Lokhu ngokungamafitshane kwangelanga langolwesihlanu. Ngomsaka Mlimu, njengoba uThixo wathembisa ukuphendula bonke abacelayo, imithandazo eyaphendulwayo abantu ababhalisileyo bangu-139. Kwathi abangu-428 babusiswa ngezibusiso ezichiyachiyeneyo. Haleluya. Kwathi imphefumulo engu-48 yathola imvuselelo emoyeni. Igama lenkosi malibongwe. Abantu abangu-50 baphiliswa ezifeni ezichiyachiyeneyo. Haleluya. Oyedwa wembeswe ngamandla kaMoya oyingcwele, isithembiso sikaBaba. Ababili bangcweliswe inhliziyo. Amen. Kusitshunwe impande yesono, manje bangcwelisiwe enhlizweni. Kwathi oyedwa wazalwa kutsha. Haleluya. Siyabonga uThixo angathembisa agcwalise, ngoba utshilo wathi ocelayo uyakunikwa, ofunayo uyafumana, onqonqothayo uyavulelwa. Nanto olunye usuku zihlobo ezithandekayo lapho uThixo ezagcwalisa futhi isithembiso selizwi lakhe. Asilaleleni ilizwi lenkosi, siphathe amabhayibheli ethu, sivule inhliziyo, sivule nendlebe, sizwe lokho inkosi ezasitshela khona namhlanje kuseni. Lalela ngokukholwa sihlobo sami. Nansi isikhathi selizwi lenkosi, asithuleni sizwe uThixo ekhuluma phakathi kwethu. Inkosi mayisibusise sonke.